Yep. Thank you, Jesus. Sure. Thank you, Lord. Yeah. Can you do a short prayer for Yeah. us? Lord, we honor you. We bless you. We thank you for you have called us. And to inatu for ele nei mata o futa ma le nei tala no anga le afaya ina ia maua lunga lo vi inga I mea uma mato te whaia ia tu ina mai upo ma. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth. Yes, I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is one. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is one. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel, 'cause Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is one. Sing the harvest. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel. Shout it out. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We will fight for every soul. We will fight for every soul. Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as
as you get the glory. I will preach the gospel, I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel, I'll die and be forgotten. Tātou talo. Whawhataile tua nea thiafi. Mātou ia lava oe. Me uma lava mātou te whaia. Ia mawalonga ilo vi inga. Soso ni mai ta mai la amataino le nei. Faasoa whaaleanganga. Wale lii la mātou au nanga ia te oe malo finangalo. Ia wha malusia ele aupa ia ma le au whaatoto uma. Wale tua lo mātou wala wina. Wha Manuia le tua iso mātou atu no pele o Samoa. Wha Manuia fo le tino ke riso. Fona o Yesu le lei. Amene. Amene. Ene. Ia, talo whalawa lea fiafi. Sa mole atu no pele o le whaupoponga nei o tātou polkalame i pei o nei ai le vaenga lua pe a wala au mai le tua. Ia i se taimi ua whano ia le asa iai le vaenga mua le asa whataltal no ai ma le tofine ia lise. Ia i tūlanga lava o le walawina ia e maise o wholafolanga le tua ma le ngalue ai le finangalo le tua. Ia e pei ona iai le nei fiafi e toi o whalofa ma whatalofa atu le pa ia mo lunga o Samoa. Ia i o i tū tele mo i tū taulangi. Ia e tainane fo i whioi o le tala le lei so se tafa e fia nei ke lope. Whatalofa atu le nei fiafi le au matua au sinasina o le tala le lei so se maota ma so se lawa. Ia talofa lava i le whaiona whamaloina ia tūpulanga talavou o tamamtaini. La tau o filifilia mo le tūpulanga le taimili nei ia o tau o malosi o ainga nuu mai ka le sia ai silisili le malo le tua. Whatalofa atu le fiafi ia i le matou awa ia le ua matou ngaloe atu le fiafi ia wale soina o le tatou a polkalame pe a wala au mai le tua. Whatalofa atu fo i le uso ia Vincent, tu lou ia o pa ia whale atunu, e mai se fōi o pa ia whale tala lei, ia ua vea lava le nei maftanga, ia ua mwhai ai o na lata le tātou sotainga, ia e mai se fōi o tātou ngā lulue ai le fina ngalo le tua, i le malea, whatalofa atu fōi le tua fina pele ia ke riso, ia i le nei fiafi a lise, a while mai ava, ia tālofa lava, e le ngata i le whatalofa atu fōi i le auainga le Faasoa Manuia pe ona iai tātou whainga paanga wa lava le momoli ina o le finangalo le atua i o tātou tangata Samoa ia e ala lea i le whaongaina o le sunga i le tātou fitafita ia e mai se fōi o tama whanaua Samoa i lo tonu o Jerusalema ia ua le nofo malamalama o tātou tangata ia i le nuu pa ia ma le nuu filifilia o le atua Talofa atu le tātou ainga o le Faasoa Manuia, ia mai se fōi o le tātou ainga o le Global Kingdom TV, ia i le nea fiafi, ia e teltonu, ia o le atu loa i le sunga ia Vincent, ia san whatalofa fōi ia o whaafonga mai ia, o whaatuatua ma le au pa ia uma le nea fiafi, ia ona se mai fōi lea i le tofine ia lise, ia a wā fōi le mai mo whaafonga mai o si tātou atunu, e tātou o le wauna vai se runga Vincent, ona tātou wala ma le sunga le missionary. Ia leua anga le mai le atua le nei aso. Ia leua whai ona toi whatasia. Ia awa le sawhia ngai fwoi manisi o wha moe moena. Ia leua anga le mai le li. Ia ilona taimi. Ia malona finangalu. E whaataunu ina ai. Ia le wala au. Mo ia malona finangalu. Talofa Vincent? Talofa malole. Fo Manuia, malo foi le flo Manuia le to fine alisi atalofa ti o lua me se nai tu o malu atalofa tu si atu no pelo Samoa talofa lava preaching shalom monyanga me nei Jerusalem la fitfita yo le nei wa te ale titi le va ya matou pla tale tu las full faftai mo la talo faftai mo to poingo lo le me uma ai se me fale ton fatalofa tu ina yo ainga wo mai masani e mai sela fo iso ainga al Faasoa Manuia
Atalo fatu le sofa man malo Yesu Kiristo le nei tai au matangofie, tai au e mātou o le afiafi se panoa, nisi o tafo lau langi o leo maola tu taimi. Ia, whatalo fatu le sofa man malo Yesu Kiristo le tatu Mesia, ia mai le nei tu la, aftai, o leo novi ia le li. Ia, whatalo fatu sa moa I la whaafonga mai le nei afiafi, a whatalo fatu fo I a Pastor Mike, ia mese fo I le tu ngane a Vincent, ia le tu o le fo wate maua se avanua tato te mafutai online mo se Paul Kalame o sauni ina le nei afiafi. Good to see you, brother. Malole ngalui. I know it's not easy being there. I'm tato out too when God calls. That's only vala awale too. Yeah, and it looks different. I know vala awale ole too. Le mo fai ai ona ta yai fatasi tato ngalulu fatasi ona olona tala lelei e momoli atu leva yaso maleva yaso. So nice to see you. Yeah, fatalo fatu po ia Pastor Mike. I myself atato aing Faasoa Manuia and also the Global Kingdom TV channel. I say shalom, ya malo lava, whaatai lava ilo mafuta mai le nei afiafi, hia whaamania le atua ia te oe. Ia, ia le atua, malo le Faasoa foi si o tatou atanu e ala I le fia whanongongo mai lava ia le Kirisiano ma le whaatotua, ia I lo o loa si fonga malu, ia awa lava le updating o tatou tangata Samoa, ele ngata o le tu I le history o Israelu ma Samoa, ia mese foi, ia o le tuspaia, o tatou e confirm e au ma tuspaia. Ai, lau sunga Vincent, o leo tatou lau loa sila whai ni afi a whaafonga mai si o tatou atunu, o mai lau sunga, o e malosi, how are you? Ua lewa on tatou wala, tautonu na fo e pisi o I le wala awina, I le ngata I lea, o le tulanga I le ainga ma le whanau se tulo. Wa mai oi, o lewa fia whafonga atu si o tatou atunu. O le kele foi o iskako lai ngai sau so le mga mi ale fita ia o se lui tau foi mo tatou umalawa. Tangata sa monge ke wai fia alu I salai. Ia e la koe sela le whainga e alu I lungo o pā Jerusalem Ia, whaftai lawa, pasta mo le whafsiri, ia, pule lo whaleli o lo mo pel malus, o Manuia Faasoa so mai lava wale, whatine ina o tute mga luanga I aso, male aso. Ia pe tulanga na ona a velo emfit I tona malo lo ina ma vainga o whaleanganga, whalutino, ma whauwhau, ma lava whai ua whai, ia mo I lava e, o le anga wa alto mai, o le a fuse maamla mo e le ai, e le avea lava langa o me la avea I wha moe man whalango lango I whatini nunga luenga, wha moe lava mea, e anga le leima le anga o le tua, te ina, taulu maina, la wala vale, whatini no tute, e le whaingo fie, e whai lava si amatia e foi leo la nisio taini. Ia la ngona lava e le loto fita whatasi mea le ngang pa ia, tu sai foi a male ferferua I sura pali. Inisio tu, ia mese lava vaenga umolo whapenaona, whape pesa. Tangana ia o lo iai, e moi lava o la matia le fili mleoti. Alo pule lofa lava le tu o lo saunga le mumo pui foi ia, si o neta mai ola I nei. Ao mau ai pole, nei foi atunu o lo mau polo e le vai teimi. Ia le atua lise, wa mai oi, vai koe lau pisi nei ke pisi, ai mako ai le maua koe se sil pisi a visi o ngā lele e I le foi taimi li Vincent. O lewa ngā holiday a misionare ma toalua tu foi ma le sunga ia latino. Ia le ua suma le tofine ia lise. Ia pe ua mapu ea sko ingo latino ua wai aku ia lise ua suma lia fiafi. Thank you, Pastor Mike. Yeah, vi ele tua awa on vaiaso ma vaiatu lena ma whai ona si atu te tono le tatu atunu pele o Samoa. Mono ani asa papitu fo'i mo se tasi fo'i o so e pele lo nei tangata. And it was so so good. It was a blessing because o felo ai tele o tangata yo mai le e fia felo ai mai ona loa masani mai
e masani na mata mai I tatu polo kalame. So ia vi ele tua so moni lava na away from the programs ale tatu Pokalame masani. Yeah, e peo le autua when God calls. Avala au mai ale tua. Yeah, e whaava me mutale holiday. Yeah, e alu sesi atu nuu. Molona fina ngalo ia e tuu ia fufuanga le tangata. Ai alu lava e patau nuu le assignment po le fufuanga ale tua mo e tatou. And I loved the le autu from my when God calls. Avala au mai le tua. And I remember ole you know, tausanga ma vai foi. Ole vala au foi ole tu ole na o ai I te tonu o Israel. O te tali tonu foi ole vala au foi ole tu lo au ma vai foi le tu ngane I te tonu o Israel. And yeah, we thank God. I fe au foi le au mai le tu ngane. I know that's not Vincent. That's the Holy Spirit. So fa malo brother malo lava lo tatalo atu mo oi awane molo fatu tua and also ia pia oi ma famanianga mo le tatu atu ia ai la Magnificilia. We want to ask you some questions to inati lau sisunga a o e au mawai I te tonu Israel. Whaftai le whaava noa ina o lo taimi. I know that you will have to go to work after this, but ni mea o te tupu, ni tala fou, pen whaiona e tuwha mai, me whailua mai ni mea o te tupu te tono Israelu, po ni tala fou fo I hao fo ina ngā mo I tātou tangata Samoa, li whaalonglongo atu, ia le nei awhiawhi, ia mo oe le tungane. Amen. Ia whaftai lava mo le whafsiri tō whine I alise. Taimi nei ua lo whaisinga whaavesi-vesi lai titi o le malo Israel ele ngata li tu fal malo por kiki ya o le tu foi la ele le va meta security o Israel o le vai asonte pa na fa mutali ele operation foi sa failu ngai tinin yo tinin le Kongo Samaria le sa fa pena ona yeni os fa inga Israel ina ia mo failet te a to fa pa o ni si fa pa mo fa o se fa manuanga po ni os fa inga Israel e duala aso sa penan fa tau no ile operation I lunga tenin ele mamau mai fe foi ole sa mo kalilaia o tenin foi toa o Napoles le ile vai ele foi le ya popole na felo e montene Samaria Yesu awal vai elina vai ele ya le sa felo e Yesu Maria vai tonu la ile sa fa vesi tele la tu sa fa penau na ia tu prove vesi e expecta ila to maliu se tu lo e felanga I betolua ia na Israel sa pena na maliu ia mai faitau pulu montupu ila to Palestina sa pena fuona amatia no le tulanga timlela wato ese mai banga ta Israel mo tondo teni ia mato e foi ia le pion masan ia alo ia la vana yo fa inga tupu televisio vainga ia o peo le tuana malanga I le pe le maloloa tupuani le fa fita le tu le situ le si vainga ia le tua ia fa porkiki por fa malo o ia foi so te era tu Israel te atu fenga malo tu sai manisio la tu pulenga e manisio la tu fai un fa le fi ele tua ngai ela I ona ia mo so te o so tu no le on malo Israel le na te televi se asa la ngai Jerusalem e pe o televi vale telinga teleia ia so te ia e mo o na vale ia mai sila watu langa pule tu motata ona la ole pero ta o te la volto tele o le tu ngai mani se manu ora no Israel e fai uma fai la tu palmia le terminate alo na telema alo mondia me uma alo fai tete la vo fai fo mai tu Israel no tu oi la to ba ima mau ios fa inga ia tau fa fe mai foi la ele ngolo sa o lo ya la o internet ia me se la mo network se fule le lava tau lo ma lava sus fa inga mai running na mato ia le lava fa tu la va ma to no foi nei ia ma foi ya ai keep it that way ia la tam e awana ia foi ya ne se va na tu mai. Amen.
Whaftai Vincent, si me te whiwha polise. Wow, whaftai mo update Manuia te le tūlanga lea mo le nofsilafia o tātou tangata Samoa. Now, Vincent, I'm gonna take you back, like, all the way back. Ai le ika kainga o mai Israelu I lo mafau ia e pe ona ia tātou po kalame le fiafi. Ina ua e la ngona mai le atua. O le a whapenaona ua o le taimi wa awhia ilo loto e te a ngai Israelu maua I loa mai le lii o lo wala uina e te a ngai Israelu. Ia ua le se mea foi ua tu e le atua ilo loto. Pe ona ia tātou waenga lua tātou po kalame ne fiafi. Pe a wala au mai le atua o le ase la ngona na o ia te oe. A wa fo e ni lu I tau na whawhea ngai ma oi. Mai le nei fo I mau, le ua Manuia Samoa, o le au Kerisiano, o le au whaatoto uma. E le ngata I lou au nanga. A o le wala au wina lava ia na wala au I oe le atua mai le amatanga. Ina ua wala au le atua, le ase la ngona na o ia te oe. A o ni lu I tau na lua whawhea ngai pesa e tele I mawhawhawina o le taimi ni nei, I nai tausanga mawai, e tele I mawhawhawina foi o le packet a toa lava lea lua iai pe ona e ngā lue le taimi ni nei, ma le nganga whaaloalo, Vincent. Ia, oftai lava pasta mo le whawsili, o ta tono le wala ulia, po se wala uina o au sa mafu mai o Samoa. O le winga o le whamtalanga o tele I mawaina se musmusunga, ma le nganga pa ia, mea o te whainga o te o le aunga lue tono la I pa ia. E peita ia lena tau iela o mawhawhawa o ngā lue Samoa vea uma pari leo Samoa. Sa tau iela o mawhawhawa. Ai o Israelu o lau whiwhiringa lona lua. Sa ilo mawhawhawa o te o Israelu. Ai ta au tau mate e fwile le whapia o te o ia ke lo ngai sau si aso. Ai o le atu nuu sa iluma mai. O le nuu leo le ngau ta o te leisio Faasoa o le former Yugoslavia. Pe ina lava o te whaatara sua ia o mai masani funele amatu tata noa o ke ngofa ta ule le atunu ule Yugoslavia al mea sa o ia o le talamon o te leilo pe isi atunu fa pena sa iai a te mina o Samoa o whaingalonga Samoa ia e o whailai au ia emaili ma password o email o te nofa whaangane ngole o le former Yugoslavia o le Yugoslavia e pita ia leo na ua maua le banoa ua whamonia I nai lau tangata o sa leo ngā lue Europa, sa ngā lue ngai Netherlands. Ma lau leiloa, o le whalwhenga luenga leo ngā lue ai. Tu so le si au au nanga ngā luenga lea e kawa atua anu I Yugoslavia. O le kusa Yugoslavia se atu no pitosilio no tele. Ai ono le tau ala sa atu kua tau sanga leiva sfulu mai te mino. Ua vai ina I lola ia le lau ua vai lo I ele Bosnia, Serbia, Croatia. Kosovo, ia Macedonia tunu laiti ngai Albania, Montenegro, kusala le uso ngā lue ma lau leiloa o atunu ui o le kawa I le ngā luenga lea. Au ngā lue lei I whewhia I Holani, mo le tolu ma le awhatausanga. I o Netherlands le singo, a Holani le singo o Holani. Ta mawhai lava lai, a mese a vaanga le security. Ta mawhai lava o lunga se tomai, o lunga foi se anga vaa I le whaatinoino ngā luenga lo security. Pela ina asa amata rono tilo melo ia Israel. Ia, na tau whailava se fese le ni te sau e le Israel e whae koe sau training mo au mo. Le sa mau e lola e vanua I mo sau e lo I ngei. Whae koe lau training e lua masina sa au sa wai, tu e fo I Holland. Ia, ele e mo ia no sau I ngei, Israel vai temina, ere I tau alo ma fau te o mai ai. Ia whauau le unanga, whauau pele le tautua I lalo malo whaatasi, whamalo le malo whaatasi. O le whasipepa la le ngā maua tuna Israel, sta maolo o vanua, o te alo e leo I Paperonia, le ta ua te mine o Iraq. Ia o inala le si awala ngā ave au ele li, e wha awala mailo ui mai ni Israel, ngā uno walu esero ma o I Europa. A makalonga, o tino mai pewa matalonga ta watata ma Israel I lo mafofang. Ia tolu la le whātau sanga sa oi Paperonia po Iraq.
Ya matua fo o Iraq le sa ine pukanes. Ia sa Manuia inga fo ia o te alu fulile te o I vaenga ia. Le sa ia le o ngā mo asa, le sa ia le fo ia le fatangata ia po le ono fo ia le pukanesa. Ia whapena fo le lua sa ia tanielu. Ia ngā fo le sa ia ni leva ma le fo ia mtamo yona. No nisi ia vaenga funga le pe wa o nasa amata mai ia le ia bala au mo la longa fo ia pe o se stole bala au ia. Ia na umala ia le o Iraq. Lua fe sumatol. Ia salvo lo la ia Israel. Taunu umela nei. Ese pula ngona sa langona sa fangatia fie pe wo. Pe se miti wo taunu. A pe no ta uele o Israel sa lo na lua lo ma fo sa fa mo me Europa o mo Europa mo me lo Israel. Ia le ala ngamaya o le tu mo fa o ya fa taunu ya. Ia ma mata mai lo la ia le lua fe suto. Su fa su lima su rono su fito au te le tu atu leva ma tu wo ese to elo ya le fala tu mola no tu fo I me I la ngol ngale sa ya I le tu fa wa la unanga ya le walu lo fito ma singa talu no fi le nganga le fa ai tia fo le loto te tonu fo I le se ngal wenga fa tu tas o le tapo ai nga ia sa mo mala talo lilo ya le fo te tonu le fo te Manuia ai ona e tu sale stalo fuori le Israel le tha u ha fe lo le Israel moni su fa mlano titolo Jerusalem e ta le se ngal talo le mal talo sa mo fo le e ta tu tafsialo ta mo fa no sa mo so staffer mal pasina ta u abela fa ta u fa sina it's very powerful prayer e te talo te fa longo so inga ta po inga lava e ta po ia lava sa mo ta mo na fa na se kale sia la ta te alta te loto tono a inga para pakutuma te la mon ale talo o talo fala na o te mo tino a ma fa mani lo loto le te Manuia le foi la auto e tam fai to fa fo e tu Manuia e ala tatu pokala me Faasoa Manuia wa ana le se no lo te po inga sa mo lo watu pele a inga wo mai ma sa ne me se ni mo no foi mo wa e le la pe inga fela linga mo weli ngor ba le pokala Faasoa Manuia Faasoa atu le Manuia sa tu o mai e te au I ale fola wa watu atu le Manuia fo I sa moa. Amen. Yeah, that's awesome. Ma ole taimi fo lia lena o te latu Israel lo afistu maliono o lo ngalu ia Vincent ma I te tonu Israel lo ai taule. So that's when I first met him. Le first time lenga I lo assignment our le umia no o I to so like se lo it's so ngane ya Vincent, but for me it was really surprising finally o lo ai se tangata Samoa I to tonu o Israel because ole mamau ia o Samoa ma Israel, but the first year I was really homesick in Masanina o misia mai ia lo ai na mele tunu but faftai for le awala na mafelo ai ma Vincent. We met at a shop lo te alo e whaatau ia se whangumai wa ala e pēna I loa Vincent e whiwhi o tangata e o lo lata I le weekend e sa ilini me o e haika you know, ese foi le loto lo fa le tuanga ne he has blessed me. Atemina le tenga lu tono Israel as a volunteer ele se income e maua but te lo temi ye fanga ya we Vincent fai se fatau and yo le tuanga ne foi a Vincent o ai lunga le maua olive o te miti ia le tinale ya e seta au te lati foi ya o le masani foi a Vincent e fai o le fai fatau na lu ya si ia le tina ya e seta. So it was a blessing, and then from there ya na masani lo inicio o Samoa I te tonu o le atunu but pe a Vincent lena mafana le maftanga ona na manofo fatasi I te tonu Jerusalem ma e te la atua I le menofo yeah, and it was good to, but at that time
now that I'm here and I'm looking back, it's God's calling. And na lilo manatu ole afaini bol kalami fatasi malitungani. You know, we just thought that was it, but now that we're here, loa ngalulu e fatasi mo keriso and ona ole fina ngalo ole tu ona ole tali for just lo te manatua a ele ta we for Samoa. Vincent ai se tala fo matango fiele na whaalongo atua ele vai neiva yaso I just for lau moe o malanga I just for lau Samoa ia e monia o tātou tangata Samoa lo ono foi atunu I whapua we travel on a New Zealand passport a passport is out tātou tangata I to tonu lava Samoa whewai just for lau Samoa yeah se good news lo fa Manuia mai le nei week nei vai aso e tu na tu le tonga de pe fai ona a fai lo atini mai ia le foi fa Manuia mo Samoa e pe ole sa wonga le tau ka ko current affairs le tala tule ole wa fa Manuia mo fa mo sali le tanto Samoa Israel e ang norma se visa fa laina o le whamtalanga o titiri le tūlanga. E tutu sa tātou mātu no whaipe o tonga whiti ma a kusai e ki sa wai o ko me kia le maho lau visa le malai valile. Pei whea o tangata pēr kui sa mua voli le Ano la wha maho lo lau tolu masina. O ko me kia lau na kusa ka uwhai angalu tūs visa. E ki sa wai ngi e whenua e. So passport sa mua la ia le ua whamauti noa. Le whamau salina amatane ia iulai. Tatonu foi o tato passport la foi fully Britania ma tele tonu o Europa. Ai ona la ona tele tato ta Samoa tele tau le tangata e travel foi le tele tau le loa le tele la ori ta alo la kapi nisi e asi solo. E fai foi singa malo so tato tus fala o terminate. O nisi na famonianga le tu e Samoa tau na ave tato fa tu tuanga mal tato tato. Nei mea uma o singa whengai ngā matinu umai whawh. I leni mea whai ngō whi. Te tono lea lofa leo lea tue I Samoa. Ua ta tala ai, ma maua lea wanoa. I ta tau awa I manisi o atinu, ele ngati ta mau ahengu. E mese la vaale e whiawhi o ai fuli leo o tangata ia maua se mama maanga. Ia mese ai nei e o ala manisi atinu. E o whiawhia ua maua lea wanoa. Paiona se asinu tangata Samoa I nei. I Israel. Si tatu mata, si tatu mori mawina. Tatu sawa di wali wainga sawa pena fea fio ile li faolo. Yono foi tem wainga sawa. Tu pueni babel wainga sawa na oia. I wainga foi sawa pena na fea fio ia I ministry. Tele wainga lo tono o Israel e tatu lava e si ti ile si tu tatu fatu tu tanta samo. Fea si mai o se fifia tele ma o se news specific na no fifia ua whaamautinoa ma ua papena o Natalia lo ia o le masina nei ulai o le ua effective whai ono whale mai ia tata sa mo I nei Israel e au no se visa mo le tuelenga whaftai tatu whai ngā malo mua ia me se fole le current government right now le fast le male HRPP poani vai la tu I o fa porkiki tato malavo sa mo tasi tato fa malu tato tato fa vai le tu sa mo o la o to fo talo la o to fo nga lu fatas e le o tali le tu le si fo I le na sang fo ele ngata fo la na o ta fo tato sa I sa mo poani me alofa poani fa monia na tato te mo mai ne Israel tele lava fa monia sa mo e mo mai atu lat New Zealand mo stadia kaksa ili Manuia mai nei a tonu la elo vainga faltimu ai tato sa watu tato me alo fa fale nganga na spiritual side as Lord state tonu Samoa e mo ilo e Manuia au te mana o olo Manuia po Manuia le Israel e te leo ngā lala se me ai po se me inu au te tonu fale nganga o tulanga le tonu tato si tie le si tu tanto si ti la ti te lo na tato tu fa tu tonu tasi alo tatu tua le fa vai tatu Samoa ia le lava tatu pese mo le tu Israel le tu Isaac le tu Jacob le tu Abraham le tu Samoa mo le tu Lania to Amen. Malo fa tai Vincent viele li matango fiele
mama nino fo ile tūlanga le pe ona ia ile tatou visa aftai fo I leua wa ngale ni platform ele ngata ilungo penga tfailang ia ua moli atoi fo se update mo tatou tangata Samoa ia maisi ia o le itu whaleanganga o le tatou polkalami pe avala au mai le atua lea ua umona tali mai le langona no ia te oi ia male whamatalatalaina mai o le process na whaasavalia ia le atua oi le ikainga o le mele wa ia le taimeni ia telefoi la ni lu tawa ale o ke aka ngia fiafi le whamtalanga lise o le lua whailo inga lo penga la kulise whaakausa ma suka po sa makolo o kemi nga lua whailo ia mangkua this is a foreign land kasi ala wa ayo si Samoa Vincent wale kakuma vai ngi fika kemi usa mai peia nga o na tino se tu lo e ka wese me ama kwa fo ringa ala pia ka ba How did you feel this? I was really surprised because no we loa I know someone told me like ele tangata Samoa in Israel pa o te lei pa ai ya pa le simea na whaamoni ai o le Samoa o le tattoo ke minga lai fai miki afu ni mo pupu mai ngale ka mo Vincent la pa ni la baso so but it was the tattoo but I don't know right away like I don't like no feel like right away so I Vincent may if I you know he paid for my shopping my faka because ole fangu it was quite expensive ole fangu vai ngale le ale vivelo le la malulu ole vai pasu and I remember I looked at it I was like oh it's quite expensive but my friends like oh we need it we need this because lela always have money ke minga looking of it's like elma quite fits ko anga sa valia but I felt the brotherly love le lo fa fight to fine and ka le fa masani like I don't know like go fa masani ya nga o mala ele nga mafutsa le ngale message maya what are you doing are you free come we'll take you feed you so wow Pea wale wana mama sani. Vincent, no le hace ona le Itali mai le missionary pe or sile ngo sile toila suma. Ona le laina tutusa le ia le finangalo foi o le tua na awinga I o tau I le no pa ia po totono Jerusalem. Ina lo filo I male to finia lise. Okay, kasi asa wa yo si Samoa po si Palestina po. Like kusa ke man kole le falo lo mafta masio li se wali mama ma I wai sama ela kalata po le vanga sa no foi ma le vanga sa popolo li se I le si tulia. Ai o lo matongo le falo lo au ke pasi mai. O lo la kunga le ko kon ke posa tanga aisa po le se vanga lo ko ke la ko ai pasi Usara ala fa yakwa ngala kasia ala fa ro ko le exchange New Zealand yo make kulo sile kulo amelo ngai o Samoa ya ngeme uma aka ko tau mate faltino yo fole loto a fa pe o fin ngalo le ngang pa ia fe lo ilan fa na wi tu fa pe ya ena fa ta ya malanga vi ya vele tu wa pe ele muta ila uia fo ya au nanga pe le stula ma ya le tu ni ole wo mai o tangata le wo mai sa mo tu afu na o ya si mai I tinga te le popole pe mama wa pe te afa sa mo kwa sa mo o te lo wo ile ya ta to felo ila to ta no la o tala ile lei o Israel wala o fam tala yet o fa mo lianga to vai e te sau e alo matamat fe wa solo tua ave solo e tua kai fa matamat ya ala wi Faasoa ya o tanga to le no fune te kam fai fule le ko more encouraged to empower lo wi na fa si manga le wo ine ta tonu fo ia that's my calling and motivate uplift the spirit of all people e moto ai fanga le tu fale nganga ia e te tau fo ia ona
ona savali fita e mea lo whapenana Faasoa ai o wa e le whai ona tala noa ai lo savali ai pe o le situlanga e alai o ngā fite e nae le tele o whamonianga e mai ona ele o ala ngata taule e ese alau tala noa ese alau savali le sina mea lo ono whamonianga e one tua tau ona whaatanu ia o ngā tasi lau Faasoa mala tu mal fatino ino tiut ina ia o mau e whamonianga a whai alo tano ile tu whamonianga me sina lo feta i so soane i tangata ia leo a mai me whala nga ia la ia ono le malo e tu fia foi leo a matano mai o tangata na tu e mai tau tilo whamotinoa ton i mea umana peno ta ua momo o leva tele saule fatu tu sa mo leva aia and that's a true faith to believe in the unseen but for sure and hope tau nu life wala ona ma feel fatu tu samo ono le sta yo tatu sai ai o sta yo fana i matua o sta yo matua i fe out tu na mo pena take e mo ta ile fiona le tu tatu tanga talo ia peita iane ia langai le foi fabelo samo e tu mawa fa vai a Yesu le la o Yesu inga to tele fola ni su tangata wa mata fo le siringia le fiona le tu to tele la tu siringia ona le tu o ia fo ia ni so o au na ma fai fe au wole sa valia fo ia au wala ro la papena ona la tu tu faile e fe au mai le tu le ala fo la na ala i fe on fe ngai mo ko nga ma lu ta le lang ai o le au mau ila nei o fo alia wata watu live se tilo me tatu tangata ma wala a watu ai a se fia mai o se fia maranga mai nei fia mai ma wala ba no le wa mo foi ala le no fuli tatu a foi e ta ko passport e sta ko vis ma wala ba no ia mai lo asia si mai yo le foi la fai me fa longo foi Twitter me vai tem pola foi se out e na pe le winga tatu poka mo God's call ina wat to bala aule ko e watu to sa ia na tatia malava me ia tatia yes ma ko ai mo sa fa na mo vai ia sawa se Italy le bala o le tua ele fai mo fie sa fai lava sing fa fai ta no le sia mo tang e peita yani fa mo le bala fa ta o le bala ia le lawa fa solo tu lava ia ma tau tu fa longo la pa fu sis fe agua po le ala valo no tino foi nei ala fingalo le tua mo wa pe la va tas tau sanga tau sanga o ia si lui tau po si ava no mai te ia o la vai me fa longo la va fingalo le tua ia po le pa ia wala va se Manuia sa mo ia me se foi ia ma la nanga ia ma se ai ngal fa so Manuia when we really le Faasoa mai it's early to ngani but this afternoon this evening especially featuring atua to tele o Samoa lo lango ina le polokalame ma folfolanga ma fianga ngale atua ma Israelua ai wa mai tawa te foi mai tawa te foi e nisi o tatou tangata Samoa e lo o tali tonuina ia whiangainga ale atua ma Israel. Fa pe wale to iai ni whiangainga ale atua ma Israel. Ma o lo au mai fo'i nisi upu le ini lato fa mau fo'i lo o tata wa aia to social media ma nisi pa mo i lato e lo o tali tonu pea i whiangainga ale atua ma Israel. Ben fayon au mai aiso manatu ko sa fa matalanga I le tu I mole ia tole tungana. Ia o tai mole atili to fine ia sa o le tu langa o to tele ni so fisiringia le whengainga le tu mo no mo Israel mai ni si wo mole whengainga ia o au fo ia e mo ia penota wala pokalami le os fe au la fe au ai wainga e fa me melo no to ko lo nganga Israel mo Jerusalem o le tala na mal tala no nga mai fafu al tangata lo fa pena ta mate mai fafu tangata fo e mo yo lo fa ta tu spa ia e ta ton fo la fa Manuia ile tu se fa o ave ia ai ese fo se fa Manuia nga pa fa pe sau inei e no fo inei ola fa tasi ma tangata yu ta ia vai fa me fa ai fa tasi ta tala no
na te tilo ai e le e tai whaangalo le tolo nanu. Te matua I Manuia le tua ia iso. Pole afo la le mau tata whamau le tua ia isi afo ia. Se whengai ngā le tua mlona nu le ai. O le matua I Manuia lava le tua ia iso rai wine. O le matua I ola lau siusi to ngā la au whara au aina. Nisi o vainga umelunga tuafa. O tafe solo ia mo meu vai tu loto, mo meu waterfalls, mo meu water streams is everywhere. I ne lau ele. Man tua whale nau tā ua. Na isa ra elu lau le tunu I vai panoa nei ele puna se sua au. E puna sua au I atunu tua au I lalo I kupito o lunga I Omitana, le panona Suria, la loi Saudi Arabia. Aona I nei lava, ele puna sua au. E pawar whamanianga awe le tua fulele I tūlanga lea. O le mai ngadua inga lau ele. Ia le wo wa I wo titilo I le ola to ngā whai lungo le unioni, to ngā moli. So esto inga la so esto inga lea tuto. E matua I ola lau siusi lungo le afa e lunga tuafa. Peo wa inga ngau te ilo ele tula fo ele tula nunu. Olo fa manuia pe ele tula nunu. Ele ngata fo tulanga le o tamau a inga, o le mana malama o tangata. La toi e to mai. Ya mesi la pa tulanga le metal security. Le wa inga le I tu tau wha fitfita. E tu leo ino na tua oi. Ia malama fo le metal te korosi. Technology, whaiasinga mo walunga mamna mo tangata iutai po tau te Israel. Ia me se whai tulanga le me tau tupe, financial, accounting, le lei e tele tangata. Pela tulanga al titilo I whaitionga ia whai mai wale tu e se whiangai ngā ale tua mono nanu. Ia le ai. Tau o tulanga maloto mai le ai o lea lawa e le ngalo I le tua. Pore a whalunga tau o Israel I le tua. O le afu ase la tu fasa to loino le li fa aula ma la tu le bau la tu te tali alta to mesia. Leave that to God. Yeah. That's all God. He knows. Na mai ele tu lo mai fa fo I kupito fa long tata fa fiu if to poor. God never forsake his own people. So ya ta tola ia. On the life of man feel le tu for mai le tu ya apula mo se talo molo mo se fa monio lo no fa monio ai o fo ni se fa malaya ta ti le tu lo no winga e ala ta tu talo mo se ra elu ona o tala le tu aka ko ai le fi Israel ele ano Israel ya e tanga ya ro le tu o mo tala na le inga le mai le tu io ia male se tu lang e pele Jeremia na tala le e tu pota vita le tala le tu fa mai pe fa wa wina lava le po ma le au tu mo pera fenga nga malonu o lo winga a po au ala e le aina o le ai tu ma wa fenga nga o mai ala ngata o ye perfenga nga le tu mo no e fenga nga lo te mana ba tu mo sa mo a tono lo ye sta tu fenga nga mo le tu a te mana ye mai o io le tal tono mo fa tu ta sa mo i le ngata nga dua ingo ta tu blau fanua o le ata mai fai me fa tasi ia ino sia foi tatu ono tatu ola fa tu mo tatu ia lo fa nie foi tatu o tu langa foi fa pena o tatu ola fa tu te mana o ata sa vali atu ai fa pe mai fiti matonga fa mai solo tamanga o ka fa tu te awa takso ia pe ka sa vali atu fo ia fa mai ino la fa tu te le ngai fa me ala tu la tu pe tu langa pe o te fia fo le ia o te tala I pe o atu no tangata ne e maualunga it's very thick it's very high fo le ile population me ona ko mane tu ya ola wianga Faasoa le tu no I want to be like that I want my faith to be like that ke manga o ia fika me kaka ke o ngolo fa tu ke ma ala lo fo me tanta ke o ngolo fa tu which is something like a SMA for ya Ilo fia me on te ringa tu ilo fia me se le so lo pi a fia mai on or fa tu and then at the end of the day le o ilo tanga va ai o le nganga le tu lo to via tia Yeah. Amen. Matango fiel Faasoa mai. You briefly mentioned later tali mai ai sawi lo mafau ia le Jeremia tolu tasi le la pai tawinatu Jeremia tolu tasi fai tolu tasi o tolu lima
O lo fetalai mai Jehova, whaauta e o naso o te o si ai le whengainga fou ma le ainga o Israelu ma le ainga o Utah. E le peo le whengainga na o sia ma o lātou tamā, le aso na o tango ai o lātou lima, e au mai ai I lātou ma le nu o aiku pito. O lau whengainga lea na lātou solia. O au foi, na o ino ino ai a te lātou ua fetalai mai ai Jehova. A ole nei le whengainga o te o sia ma le ainga o Israelu pe ama vai I aso. O lo fetalai mai ai Jehova, o te tuuina lau tu la fono I te tonu I a te lātou, ma o tu si ai I o lātou loto, e whai fo ia o mo lātou atua, o I lātou fo e whai mo unu. E le toa ia o atu fo le tangata I le la te tua oi, ma le tangata I lona uso e whape atu, ia o tau I loa Jehova, a wai e loa o e la tau umalama o tangata nuu a tua maliI, o loo fetalai mai ai Jehova, a wā o te whaamangalo ia la tau a mio leanga, ma o le toi manatua a la tau o ngasala. Lo whapeo na fetalai mai o Jehova, o lewa tuuina le la e whai mama lama le au, o tu la fono fo I le masina ma fetu e whai mama lama le po, o le lau ai le sami pe au mai ona pe au, o Jehova o au o lona suafa lava lea. And I te tonu fo o se tasi fo le tusia a Jeremia whamai, a whai e mawai atu le malama, pe mawhai foi ona fuaina le langi ma a whai tauina fetu, pe a mau atu fo le masina ma le la a. Ona e mawhai le na whai mai, ua uma le whengainga ma le tua. But you know what? O lo ilai lava le la, o lo sesulu le la, o lo sesulu le masina, o lo tele fetu I le au, ele o mawhai lava e se tasi ona fuaina le langia. O ai la e tātou e mawhaina whai atu a le to iei se whengainga le atua ma Israel. And we need to be really careful. Because if we become a whawhewhewha na e whai mai e te alowhai le atua e te ita I lona nuu malona maana whengainga. Po le ale lo loto o lo I lo le whionga pa ia le atua a ele alowhai le atua maana whengainga. You are very anti-God. If you are anti-Israel, you're anti-God. Po le ale boto, doctor, apostle, whatever titles you have, if you're against Israel, you're against God. That's a conviction we have. And so we love you. We want you to grab a hold of the truth. So, o tangata lava pe talia pe le talia. Ai e pe ona ta ole tuangani. Ole wha amasinonga ole nu ole tua. Leave it to God. We are not to judge. We are to love the people of God. Ma you know what? Ele o se coincidence po le taimi lewang avatu le tua ia tangata o Pasifika I totonu o Israel. It's not a coincidence. Le fa mai e saule tala le mai Jerusalema e o atu I tuluinga lalangi. E toe fo I atu tangata tuluinga lalangi. E toe pa fo I atu le tala le I totonu o Jerusalema. That's the full circle of God. Ele na ma ofa ma Vincent le wato vatu sal le po inisi o uso mtuangani o Pasifika. It is God's calling, it is God's plan. Ia wa fia foi e oso luna le va le pokalame ma fo kwanga ale tua so city Pastor Michael Brother Vincent to lo officially te lo sta ma tato time ai foi Vincent e kali mai kali uma officially to wa o le sata ua ele sunga ya Vincent le atama mai o tamata yutai ile tu o le ten kolosi ale o te va ai atu le tani e le sunga le lua o le e linki il meresata ua e Vincent le ala fata na tu fai upula valetas ia nga ba ko le morfesiti ia sa ba ko ala io Vincent ia mare fel mai o e popoto fobi e fe pulafi la tau fa pe o le pupula o le langi o I la tau fo I wa fa li o I tangata e to tele I a ami o tonu e pe o fe tu I la tau e fa vavau lava o lo tala no ile nu o le atua o lo tala no I le au I taia
ile poto ma le ata mai. Bol ke le au mea le nga invent fo i tangata Israel. That's right. Kai fo mo i Faasoa Vincent. A o le fesilila le wa a mai atu le ne ia fiafi Vincent. Ono le sa vai atu le so na fi potala to na fi a le sa ia i lungo o le vanu fo le sa fai me ia sta si fo i Faasoa. Ua Manuia lo lutu. Onga ke live mai. A o le apa au o le tala le kongu ale le nga iai le aso lea. Ua sili la o Manuia. Ia e mase foi o le a inga tatou ofisa Faasalau. Ua te le se au te lenga au mai foi lau Faasoa ma whaalau tele mai lo fina ngalo i le vaenga le. Au ke le iloa lapo angi au la ngonga inga ua kulau ele ilungo le vangu le. E pe fai o mai koe whaalau tele mai. Ia wai o le nga kalaka whai kau kuspa ia. Nga kalaka i lor kuspa ia o. Ia o le ngai ku wai ai. Ia e sei whalau tele mai ia le tali tūlanga le whamol mole. I whaftai lawa pasta mo mua la ba o le wala ta mo mai o tangata yutai ia. E ai le tuai nga stadi nga pe o le stadio le mafau pe o tūlanga nai mo mua o ina tamale o le mafau e ao ona train lo mafau e ngai tilo ngai fafita de fe ngai maoe le ngata le aso tono lo ainga fafita o le langa e ngata foi le ai o fafita le tupu ni o so fa inga o ani mai lei o ani vai nga umala e tanga tilo ngai le tu le positive side ia tau foi la na malosi le tu le o le tu positive ina ia mafai ai ona e overruling le afa se vai nga tau fai manto foi anda le ai os fa inga le tonu le nga tupu mai I vale le foi le malo America lua le 9/11 anda le ai le negative partner ele teleni bomeo ni security awareness fo ngali tono mala vale le fai screening o fai me uma foringa mai e fa tali ia le positive se longa tupu se vai o tatam faila ia le e fa tulanga se vai ngai ona tali nga ia pe tai lo nei Israel e pe tamo fai le e mua fo le tamo a inga e fai se me le fu le e fau ni vai nga ia tau fai fete nga ia te e to se fa inga po la se vai nga e a tu lai mai e la matie se ola ia po a foni to e fale nga ina ia la fa ia I tonu la bo Israel fa te inga la le pe ola to me tau fa tuntun a fanga me lo ke le mai atu tua ia ele o Israel to e a to te fanga nga I o vai nga tonu le pe na fasala ve ia fasala ve la te la fa lai te mine o lo ta pena ia nei me tau fa tuntun e na le lua se kone o le temi e le melo ke ti fere le tama ko los le mala malama e le inishi atu wala no ia nei vai no ai mala malama nga I tulo nga ia le to mai lo ave le tu no tanga I le o le wasi ni le vanu la to loti e sa ta tono te le tanga ta ki le lo ya li se peno o I le vanu le ta o le kitchen valley e ngate ina ta o le ala vai ona le pe wa e mai lu ai o le vanu man tu foi sa o fam talaina o te le fekta mo tu spa me o mele anga umela fo I tua pa Jerusalem te na susu wai ia me ola si tulo o la pisi papala o ani vai nga umala ve te le ta wa I tua fo ia o pa o le mo vai nga tonu la le e pe tau ai mai le situ ali tu le lalo tafu o le mongo olive o ngali I fanua tanu tu sala fe mai e pe sa valie atu ai se situ o le vanu lavo le oti wa e fai o le ngau tunga maule situ a o la pisi ma me ume susunu I le situ e tau le sa valia la I e man tu vola le vanu le lau tau e watu lavo le fai e latu e tau tu le nu ta vito na fui e mita nga I le nu ta ai a tonu fo se no fonga le tupu ale fo ita e mau fa mtalanga o I fa atire nga fa nga e tupu ta vita e sabali mai te no ta stusi ang pese manga salamu ta fa nga ina fo ile a wala le li fa lo no fa fi wa na toma na au so
pe atu ai lunga le fu ya i lunga potu pito i lunga ma sa vadia ma le si tu le sa wa ila lo va tu ale i au tafala o le mal e ai foi la ia mo meu fa mo mo scriptures ala tu wa le wall ono wale le te unga ma na ia i le fa tailing ai ho ma termine ia li pasta ma se le ia ni se fio ia e fio ia tanga ta voli ai le ia ni se fio ia o walo la ia le pe kai ka o wali na la ia mo fia o se o ia no war foi tu lang ai no fai tau o ia tunga mau Absalom le satani o tavita ma tu foi Absalom ta sile ta me fa long time ta ma o i foi le ma fa mo salinga ma li o Absalom ma le la vero ngo le fu le ta o tono te finga le tu ile ngata ile o i foi le tano perfetto Sakaria ma tu foi Sakaria palo ia le fio mai o Yesu sa tono il mo o libe vai lua le tu ona vai mai lua ina le mo o libe o la kula ile na wa lo savaringa la so le te iloa o le vanu la to le oti a se o walu se o vai pola be wala nga fai ngol vanu la to oti o walu mo fa tu mo te tu so expecting ai se me tu pina I know why e kultunga ma wa fo ya Absalom o sala e tu ese me le mole tunga ma te le Absalom o tu la e yo nga i la le ka lo ko nga fai me e vatu tanga tau ti fata vatu le ka sulu ai nga se fa pe ona na liu we fola tu tinu ona fatu a mai le ponga i mo abitu i tu langa pe tu langa nu le se ya so la o tala mo ya nga o sa vale tua nga o ka miro pico ko ke fa no ko yo kingo aso de pi di a fu le pi magnifico ki o ke la longa o le ya nga yo ya ma tu o le la tala sa wa ora ko fa peso a leki o fa a leki o ele o mai ka yo mar gaming yo ele kai sa ma vale ka fa ka mi do vodi e se pas o ke fa no ko aseri o fa no kai me o ro kwa se tu ko mangi o kingo pa ko kingo nga pi ye ya nga le nga ye fe ia nga va la ke no ka fa ko ka ya po wa lo fa tu wa ko ia ka ko alo ia i ka ko fa alo ia si tu na ki lo vai fa por mau lungo a foi o si fa ngo ki de ka mo ka lu alo ke ka mi lo ia nga me ia tang de sa ia mo le punga mau Absalom le ko o fa no ko a so ile ia li mo maru ia sa o fa no ko mai le o le ia nga le ang ko mo le a foi i ngo fa le ki verwa ia no po ale la ulai ia mo sa di vali mai ia mo fa solo me isi ma se o mai ko mo Sakaria a me maria ia e ka de ni fa le la kala ka tu la lo ka me la ulai mo per ka a ko mo foi ia o ko kero ka ka ia maka me ko a ko ia ma u le ia po poli a me sa o ia fa ko le pongisa e no no e fit de vale no va ver ia fa solo sa vale ko le ku ma wai fo ia o Sakaria kero ala ke puede ver o va ku so e ke ia ni ku ka mi ki o lumo ke e wala lumo ki mana ko mana ka pe pa lai lunga lai la ko la ko maro mai assalamu alaikum wa alaikum salam bo ke no la ala yo o fo ka mai ki ma kuskusi mele lima ile il ku mo Sakaria ia ma ko ala ile ma aqui eu vou com como te marcar que ele live mais só o ilo le ia la ngang pa ia wa maka ka di asena ko no a ngelu ki mo ko ya man tu le va ver le fa ila la live ya la so dinga go ia ma ko le ma ka mo o fa ko polo me Mohammed ma ko le fa maka ia inga ia ko sara sa vali mo ki sau se ia ki ka wi le amaka ko mo ka vi ke ko na fa mo ko le live mo ka mo Mohammed ka pera la mo li mo ma mama mai ka le mo fa man ya a le tu o vara au le tu fa ngo ina le vanu la tu ono le ki o foi le fe o in ka yo o mai ke mi le
ia le o fita ro ku di ai ki ngo ia ne si le ka ko oi le ai mal ai le nga pa fita le ai okay ia ka kaloa ia me fanga o avo ia o nga le nga mo me nga ka rai ku me a fa fe me o ka fe ia wa ki le a fa fe mai ia fa ko o sa i mai nga so ko ero ko sa o nga fa mo le o fa fe ia fa pe ha ele nga ko ia fe ia o ko a fa pe sa mo ka ko foi io e fa ma lo si ia pe o istu langa nga le pai al sa wa e se lo ko fai ta e se lo ko ia from tanga le au lo sa vali lo la ia it's more solid evidence ko se mo ko fa mo ki ngo i le fi ngo le tu e morning fa ma o e sa o me mai ko le ki o futa o no la to Amen. O te lei lo ia li se po o ia. O le lo pena fai el fica me o ile o yo lo le ma o. But it's really important for cleansing yourself. Pa e alu na fuanga fa pe le upo le you declare the word of God. Because ole na fuanga le ole alia o Ketirona. Le alia Kidron Valley. So no fa longo e fo ile o ole valley. Yeah, te tilo ya. Te le fio o ya. So pa e le po na mato o Kolosia ile alia le ona ole vaitsa ole Passover Pasika ai sava vali ai ele mato e kale si ele po o la sotofi e o nai o ile fanuo kitsemani lana na ole alia e faisina umi fo ina le ole alia ole ona tutonu la le no fuanga le famsala mai ele tuangane ia Vincent le ia te vai ai tunga Manuia ai mo ele ia Sofia la ia e no ia awala I lunga e awala ia ele ia se ole no ia la le lo Ketirona ai no fa la le tu le ole fa no Ketsimani ai fa ma le vele na o ia le tuangane ia Vincent na ia I for le fam tala me Vincent o te ata because I titilo lunga o le tele yo fa no tile lunga ma o le ai to titilo mai le pizza le man tele foi e te tuilano e si o mia e fa no tanu uma so it's really important we declare the word of God in cleanse ai tatoa le ai se fio o le vano le wala Vincent o ai ma fai mai ala o tato so pe tato ile ala le malo lo mo tino dai ai o le fita monia le to o le fita monia le to le to ngane ya Vincent ele na le fita sa mo Israel you are a true warrior faftai na wa fefe ya na itu o tule la tali yo le tupua malo Vincent malo Faasoa ne ia te tinatia pasta mai ia te lo tato la sililea ai ono tato taimi ia me se foi la no tato fita ni afiafi por ni foi tai au na Jerusalem Vincent ai faftai tato ai no Faasoa Manuia ma au Cristiano uma ma le au fatu uma io la auto total le Manuia ia faiva sostama fa na o si tato watu nu o fea lava o lo salalau mata ape ai ile ngaluenga fola leli e mana o mi ala total ai faftai leua tau tino ia le fita nefe ele faia ia se fia pouco se si ia le tua ole tato la sunga Vincent na le faata mai lava te iloa ne fe final faata mai lava ona le sa e tuina mai lunga ia ke lo le la tato Faasoloina mo nai vai aso lumana ia le tato mapile na ia nga sa uma ia gate to Jerusalem mai se fo io vai nga te tasi io ke vai ko i pe io le Christian quarter, Muslim quarter, Jewish quarter, te koma pe wari ko lo fai wari ai na faata mai lava Vincent ia tato fa ma vai le ne fiafi o wale mai mo fa fonga mai se tato watu no
Whawhai lava, ia o le afo, o le whawhanua na o le manu tuai. O le, o i ma, pēna i tiutilo iai, pe o vai whaina. Ma tofu lava le, ia le taitonunga ma la tu ia kuata. Ia ngai ke vai ko le kuata ngala kerisiano, ngai lua ia whaitutua te urufale mai ai, ngai le tuanga vale wa. Ngai le New Gate, ngai le Church of the Holy Sepulchre, ngai ma le Jaffa Gate, le luanga. Ia e mawhai fuilanga e sau le Christian Quarter ke usa mai o i Damascus Gate. Ai o tele labu tangata Mosalemi la te whaongaina i ngai lea fuia. I le gate nga Damascus, o le si gate la ke paso solo koi o le Lions Gate. I ma le Herod's Gate, gate o Herota. O whaitoanga ke urwhale mai tono le kota le Mosalemi. E mawhaia ngai oso mai o Kirisiano, e whaiwhinga oso mai o le utaiga. Ai pe wa loa ia lava whaitoa i e tu la vela o ia tapua inga pola o tonunga. Ia o mai lola i lalo i le e umalo Lions Gate. Le te titiloti ai. Ai tau nu mai lai e ilale le si bele pe se poloka le te vai mai i le kuse luna Dome of the Rock. Le ia le Golden Gate le a pasikong o Golden Gate la le o matemi nei le mapuni le tapuni le o matemi nei le nga le tangtanga ia tui ai. Ia a le Dome of the Rock le fali fole le pelanu au le yo inale mo muria e sa va pena na tau osia i apole amole le foi tau langa ia isa ngai le maanga ia le fa mamalu ia foi e tapu ngai lu Israel o Utaia ia mala o Mosalemi le Faasoa mo le lalo le Jewish Quarter lalo le Duncan Gate le ko le Duncan Gate le ki fale mai ai ia ngai ke be ko inga la ngai fa ali mai lola inga le Western Wall le Armenia e ele fe ngai ngatanga te Utaia matanga Armenia man tu foi tasile o tangata sapapenon sawa ina i tutono Europa le va Turkey ma le tu ngai tu a Rusia sa fa pena ona sa waina te lo tangata ia ai pela o Israel no fa sa ina te lo tangata ia no fa sa ina ia tangata amen tangata ia e se foi famonianga le tu e la tu ta mau ainga foi la tu e oila tu le pausia ina o me o ipo o me o me foi lo handicraft mo fa ia fuilele e fau yo la tolimo tasinga tama ainga o le kota le Armenia ia te fai langa e sa vale tu to fa to ai ke fale tu ai mai fa solo tu ala le pena ta o foi momo e to fuala kota ia mabainga mo holy sites ilo toila i ole ilunga le Muslim kota ia o le lato holy site le Alaska Mosque le ke vai ko ile pe sawa e pe ai atu tusa i le Jewish Quarter ma le Muslim Quarter o lalo i le Jewish Quarter o la ko ia holy site le Western Wall na ke vai ko inga o le toi papa por toi pal mal fausi Solomon ia tato i le Christian Quarter ia ngai ai le Church of the Holy Sepulchre e ngali ai Kaleva Rio ale sa fa sa o le li fa ola ngai tonu na tuna fa kuis ele la tangata ia fa pe Cristiano te la tua ia lu la kwata e te talo e no fu ai po mo fa pena tu e mi atu na tu kwata o tu la Utai ola tu i la tu kwata e te talo ala ia ia awan fu la sa vale e so uma kwata nga o fa lo ia ia me se pe ola abe tatu te talo fu le ia te ali o le kwata le Cristiano o ali ola Mosalemi ia fai uanga i o kwata la Utai ia te no se tau famtala ngatuna le tu lang ai mana i fu ba ngale wa o mai mana ia fai ba tu ata fu da ia le ai e mata ma tilo mai e si malu se tatu watu no fu le ta ti atu le man twai ia faftai Vincent faftai lava mo le faatai no tatu fafanua le nia fiafi ia e te tonu le la le ufa lam fa il tato pokalame ne fiafi ia o le vaina mulmuli nei o no tato pokalame
o le mai mo mai alo ma whanau o si o tatou atunu. Ia pe a wala au mai le atua, se whaala i au o se wha malosi. Mo i lātou, leo tatou whalongolongo fo i lefia fie peo na e moli mau. I na mau lava Jerusalema ma mau fuafuanga ma tulanga lava. Lea sa e surf lai to tonu o Jerusalema. Ia leua e toi a ngai mai ma whaauaula o unanga i tangata Samoa. I le mea na a mata mai eilo o unanga. Ia o tatou pokalame la nefiaf. Ina ia plafo i sau whala i au, sau wha malosi mo i latou. Ia pe a wala mai le tua. Po le a lava le wakawina ma le matata. O le a lava se mea o fina ngalo i le tua mo i latou. Ia o se wha malosi au fo i lea mo i latou nefiaf e tu sai ma tatou pokalame. Ia whaktaila mo le lewa no o se tatono e se whamanatu. I a mesi atu pulanga la iti. Ia le leila whaalongo. Ia le leila whaalongo. O wa o mea umalava e te tala noa ai, o mea e te whetala i ai, o mea fwoi te Faasoa ai, o mea e te maua mai lau whaalongo. E le mawhaiona e tala noa se mea fwoi la ia lea wanga nāwa le leila whaalongo. Te whaalongo le whaatonunga, te whaalongo i le musumusunga le anganga. Ia e ai fwoi isi anganga e musumusu ia te oi, ta whaasoso. Sau fwoi ti apolo e sa wai, tele la nā onga ti apolo e leo tele. Ti apolo e sau i o whafonga, e sau i o talinga. A pe o whaalongo le te whamalo se te o whaalongo whale anganga e whaalongo ngai i lo loto. Ta e pai lo loto le me tauna whai le malimea le tauna whai. A whapea o tangata e lai te ba e tu tauna e sosoani ai e te whaalongo ni aka me lo loto e kia ki sosoani. Ai whaalongo kua le tele no tā ua i a whai ale mea sao. Ai awa whai ale me le lei. Ona yele temi o le mele lei I le sao. Just do the right thing, but not the good thing. But sometimes the good thing is not the right thing. E ona e maua whamonianga ona le whai o le mea sao. A wha pēo le wha mai le tua wha mai e wha maoni me iti te pule me tele. Wha maoni. Le ai ase tu whesili. Wha whepa whai ale me leo le alme mo le me le ai wha maoni. Nā o whai mai. A pea foi au fole ngang pa ia lo mai tatou te ola ni tatou savali o sai. Loto mo na lo file mu savali ai. O le situ langa. O le o te tole to tele o tatou mamla matus pa ia. A fonga mai fota fine ya lisa ia me se pe al tatou o. E grupo mo Faasoa ni. Tele o tatou role fionga le tu. Ila uia fo langa mala uia journey with the Bible ta ta o leas boleva ngo mai Paulo leva ngo mai le so ta lai ta mai ngo mai asa menga sul ta o wale li faolo Yesu Kristo no winga ya la fit mai Yesu o ia la le pumoni pa wale la wala ta tu ye il tama o le la fa ba Yesu this is the answer saulo ya Yesu Paula nga pupulele e o mai tangata ya Yesu ai le o mai atotoa e o mai ai pe tau masosalo e o mai ai pe tau sa via tu velua le ai saulo motu e foi fai mai e sa ili mo le le fa pa le malo langi un tatu mo le Manuia mai e ke manga o ai mana o so fale fo ai mana o so ta vale fo ai mana o tele le tupi sa ili mo le malo le langi Lo tata sawa ia maletala mo tino me lo loto. Ngana e maua o malo langi le kisa ile moni ma fa maoni. Wa eselo ba ilo lang. Wa eselo ba il falfo, wa eselo ba il tabalfo, wa eselo ba il milion mo tupe. United ngaile le mainga ile tua ya ti o por musunga le pa ia fa se ngai o lo wola fa le nganga. Mo le ola fa tin. Wa e luore le ilo langi le ia Ile o mo well now it's like a transit area. This is just a transit point for us. The leila langi tatu ye o now se ba like tatu te ola fi ai tatu Faasoa ai. Na lo fa na mai le tu. A o e ai e mana ta pempelang. Fa malo si tu pula ta lavo. E tonu le tu e pose lilo ne me umo tu pula lang de ves. Tawa me mane sa fa perfectanga to na fiona tu ni sini o wanga na ba ni sini o mesa a pe na
kita la i Yesu ke wiso yo na fu time le o tele nta o no winga le to esta to time yo le to e assist ta to time ta to mo mai faali ta to lo to sa mo ave ta to a passa de fao mai ta to fitala i tanga to ta to wa yo ta fifilia awa foi nei ngalo i lau ta penanga sa mo o le te faatali ile il tamale man fe ai la po o matele masa welu tau tatu so sesi la vele te tunu ya yusi ke biso tasi ngata la o sa te bota o tau le tau temine is not only the spiritual warfare fale ang ala ka o mai ta ai o mai do po kalame o mai tv wa fuli tu ala wa ya Yesu matua u mai la tu ya Yesu u mai tua famtala ye fayatu wa ale letalia ya mala funga le tu ngata tua wa and move forward ye fa no pele ye alfa ta no pele misiona ta ye ona la fa mala funga tu et ta ona so to the man with fire long in the gospel before e mai tamai kan fa ka pum awangi so e awangi ka ko fitala ia tatu tawanga tonka ko kawe e tatu matala isa mo mesela tu planga usita e te maua bawe fatutua pe usta yo ala funga ustai ona te fatutua yo fa malo singa mala fitfita yo to tele u ta sawa ia mtana mo tele lava u mo funga na te mai tina no fie pe fitfita yo ia fai mesa mai fitfita fai mesa hello mele awa o de stem on mele ai le sa yo ia fa ftai foi mo na no fie fo ta tu ma futa ma to fine e me se fale ko pokalame fe fai pea ele ta fie pelo sa ili mo so e tonu le ai pa ia poani si Manuia en fa no Faasoa to yo ta tu tangata tu langa lo ke alu sulo i baenga ia le fo wo e si ale e si mena fa mena fi un pa ia le tu ta tie tanga to tie mo la to fiut ai walu i fa ngo tie i o fo ia o ka vita ma tama e pe o ngai ko a mai se ata o kangaka o ka ki le tu ku se pe ko empower ia I want to be like him. I want to be like a loa o no ngaruanga fai ngaruanga sa pa pena vi le tu ia Malaysia tu langa nga pena tawa le o fai go a wata te fa fai ta ale fi nga le tu the simple way is Jesus Christ ai ma se sia me ka ki sa ve o ka ki sa ili ka ki o fa vai ka ki o kuskusinga o ai fa liunga Yesu le ala lo ku basics simple ang sawa inga ai maua e ke filti apo le lu ai maua Yesu e para vale Malaysia tangata ia ti o e fa melo talo ia ia o ngai ala ti apo lo le fa mai ali ti apo lo not today e se la vai wele ita ke le ene se me wala ke do ki apo lo maka ka ia ken si je di fa io a fa afta te le mo la no tai fo ia se ai fa so mo la tu mo ma fa mai ma se vole tato ai ngore klopo ia le li no le nga fa ta ia nga fa wa per tato ma ftanga fa pea ma wala no tato fa so de le yo le tu e mai se ai i le lo no e telefone la to tu mai ma mi fa ngola to fa ngala unga so ani atu foni mtau o le aunga nga fa ngala o le winga na o la fitfita i nei o le mo so so an bala mai ni si fo fa ngai ma ftianga loto no ti moia spiritual cross para o mai au wale puli au lava ni maloti apolo lo mafofa o maule fionga le tu ai fushi le show lima fa tu al dua lo le fa pena yo le ona le ona la fit ne God bless fa Manuia le tu ya tu rua ma tu fine tu if you for now to ya me sista tu tamama tu lo te lo va tu ina na ngofo ma le foi meta insinia o le va eto ya ko ngala lo que America como así ko ya le buo se me ai lava te tu lava ya o le tu nei ya fiafi ya me se foi ai na mo o mo le
Asal ni weekend dia ma tamfa malta o black sari di vas. Ia vai o tau ia fia salamo le lo sumato. Ia awai ko pese salamo ngasi se kuwai o la le anga ko kiki amalo e fa ko fika. Ia fia la tina tu lo le tofini alisi. Ia mo le tau lunga ino tato por kalami. Ia e pe ona ia le fia. Amen. Samoa whaftai lava whamalolo sai ele nea fiafi when God calls. E te le whaatali ina ia whaamana mai ina o le tua ele wala au mai o le tua. Wala au mai le tua o e soifua. So te whiawhai tauina le Isaia e ono whaipu se wholuma le whaipu e walu. Ono o whaalongo atu ai le resi fofonga o le alii o whaapea mai, o ai ea o te awina atu, o ai fo e alu atu mo i mātou. Ono o whaapea atu ai lea o au le nei i nā awina atu au. E le upu e beru le te ai atu luna le screen, hineni. It's one of my very favorite words. E su e loa e se tina po se te mā, ia sana at sona te li sona fine o fea oe like e vala au atu le te langona ma hineni here na fai le tua hineni here I am o au le nei ina au ina atu au men ia whapenala mo le tatu por kalami le nei a fiafi. E te me wala au mai le tu e te oi a whai o lai te holiday. Le te fiafia e se mea, le te fiafia ia. Ia tu ua le mea o fuafuaina ai alu e tea, e alu e tali ia le wala au mai o le tua ia te oi. But that is our Hebrew word. Le la e whai no fia whai o nei ta ua le upu le a pasta mai ki neni. O whapea le hani. Hineni la wo masangi wala au o mato ainga ia hani. Hineni la a kai wala au mai lo hani o au le nei. Yeah, hineni. Wala au mai ia anko le atinu. Yeah, hineni o au le nei. So that's our Hebrew word. Hineni. Hineni. Here I am o au le nei. Wala au mai ia le tua. Se fe aumo oe e o le talina o le whaamahalosina le tatu por kalami le fiafi ia aue te fefe e te tali atu hineni here I am send me au wina atu au amen ia whaptai Pastor Mike whaptai fo i le tuangane ia Vincent i le tatu por kalami le fiafi nei ia whamania le tua on it this is Friday I want to wish you a Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Vincent. Shabbat Shalom to all of our family and viewers. Olo mafuta mailinea fiafi. God bless. Bye. Has conquered, and I will follow.
fight for every soul. We will fight for every soul. Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. Jesus, you're worthy, oh, of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. See the harvest. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. One more time. And the harvest is